Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu indaba ke engu amahle iyela yebo baba ne-social media. Lena ke iyinkulumo ezakhayo yabo sikhuphuka ngalo shono inkulumo ezakhayo. Sithatha phi ivideo la amahle live video la asikhona yo uSibinda kaphuzi kanjani ngoba i-comment section ithini ne-comment section abantu abakhulumayo ngokubuka ku-social media nendlela futhi social media ukuthi lana uyabhizinisa uma ufuna ukubhizinisa ku-social media ngibuka ukuthi la bantu ke kuthiwa ama-hater ibona abantu abazokukhulisa mawusu uhluza kahle ubukisisa izinto because labantu abafika bekutshele into kube yinto esik-offenda kusho ukuthi khona indawo kufanele ukuthi uyilungise. Lana ke ngibuka ukuthi mhlambe ukuqhubeka ka-amahle ngoba ku-TV show uzifakile wathandana noSibindi eyingane yakuthando nesithembu okuphinde futhi okwenziwa ngaye i-TV show lesibili izingane zesithembu. Isithembu kuqala siwukukhuluma i-TV show efaka thina phakathi ngeke abantu bengakhuluma kodwa ngesikhathi abantu bekhuluma umsindo lo obakhona because inkulumo eziningi iyiphi yena into angayisebenzisa ukuzikhulisa yena. Ukuthandana kwakhe noSibindi usekukhulumeni ungena kumndeni wami usekukhulumeni kodwa kukhona ukuthuthuka la ku-social media because ngeke ukuthi ku-social media kunama video over 100 asekhuluma ngo-amahle yena akaboni ukuthi khona into angayenza ke amahle lokukhulunywa ngayo. U-amahle singamazi ukuthi uyaphuma noma uyangena usimangele ulahlekile yena ke because yonke lento ikhulunywa ngaye huye lo ngokuvela noSibindi wenza ukuthi abantu bekhulume kodwa ke yena because i-TV show isihamba ngedirection yakhe isihamba ngedirection yayo nedirection kaMseleku noSibindi yena ufuna ukwenzani ngabe ufuna mhlambe ukwenza izinto ezizohambisana naye because ngibona ethanda izinto ezinomaskandi ayifaki kumaskandi izinto ezinama-promo ukuthi esebenzisa because angifuni ukusebenzisa u-anti wakhe kodwa naye ngoba khona into ayifakayo because ukubaleka kwakhe ku-social media uyena olahlekelwayo thina siyakwazi ukuqhubeka sikhulume nge-TV show esiyibukile yena-ke uqhubeka wenze njani after i-show. Uma futhi kuba khona izinto eseyikhulunywa abantu zim-offenda yena ngafunda ukuthi udila kanjani nalezo zinto engaze deactivate i-social media account ngabantu abambiza nge-pick me nabo beyi-pick me. Lana ke asiziwe ngokuzokhuluma mhlambe ngama-views ami ngothando nesithembu lezingane zesithembu sikhuluma nje ngo-amahle ngento ayenzile ukuthi akhiphe i-account because ngitholile kuleya video ukuthi sengiyidilithile i-social Instagram account even uTikTok cha hlala uzokhula phela. Abantu ngesikhathi bekugxeka abathi bekugxeke usho ukuthi ubani uyi-hater kodwa ufundani because lo muntu lo othi uyi-hater mase umthatha usumlalela ungazi ukuba i-victim usumlalela ungazi uzodefenda ikhona into ayilungisayo kuwena kodwa ke manje ukukuya ukuthi uyadecide ukuthi umsindo ufuna ukusondeza kuSibindi kuphela iyona into afuna ukwaziwa ngayo noma ufuna ukwaziwa u-amahle osebenzayo la ku-social media because i-social media ngingakunikeza ubufakazi ukuthi nabo bayakhula ku-social media ngoba badecide ukuthi social media account yami ngizoconnecta nabantu kanje ngizobhizinisa kanje ngizo-attracta ama-brands ngesikhathi ke ejajeka ngoba akazukukubalekela ukuthi ajajeke isithembu siyakhulumisa
kudala bengihleze ngizwe abantu abadala mabethi sesingane bethi hawu le ngane le ikhuluma ngathi yakhulela kwisithembu into ekhona vele. Yena maye ezifaka lapho akabe nendlela ukuthi naye uzokhula because abakamseleku ngeke beme nge-TV show and abakamseleku ayikho indawo la baveza khona ku-TV show yabo ukuthi ama-views ababukeli be-TV show asiwaceli. No, abakamseleku bafaka ibhizinisi labo le-TV naye ngoba engena khona useyibhizinisi elihamba ne-TV show. Kodwa-ke yena amahle ufunani la ku-social media because abantu ku-social media bakusupport uma unyakaza. Kodwa futhi uma uzothola kube ukuthi uvela nosibindi uzoloba uthola lawo ma-comment lawo ongawathandi. Decide ukuyenza nosibindi iqhubeke private, le ingenzeka private kodwa la ku-social media eze ngokuthi nakhe engikwenzayo ukuze mayenza leyo nto ayenzayo kwazi ukuthi uthegwa kuphi. Bese khona into engiyibonile ngalento yokuthi ayi uzofika athini sengilinganisa noTirelo, uzofike athini uTirelo kuleya event. Ubizwe ngoba bembone qualify. Kodwa uma ukuthi awuthandi ukuthi uTirelo abe kule event lena kube kukhona enye event ebizwayo la ufuna khona ukufaka ifavor yakho, hamba uyomenshina lapho. Uyabo, ubizwe ngoba ohlela i-event wabona ukuthi uTirelo uqualify ukuba laphayana. Uyabo, manje ngibona amahluthi hayibo nangezovuma ukuthi abantu bekhuphuke ngaye. Angisho ukuthi yonke into ekhulunyiwe ayina value, ine value shem. Ama-point enziwa abantu avalid. Nemibuzo futhi abambuza yona ngoba beyibukile i-TV show babuza into okufanele ukuthi beyibuze ngoba nayo into abayibuza ukuthi i-TV show le awuyibukanga yini. I-choice yakhe ukuphendula nokungaphenduli leyo mbuzo. I-choice yakhe futhi ukuthi ayishintshe social media ube i-business page ukuze ukulunguza ku-social media sithi hayibo nangu amahle senzani. Kungabi ukuthi yonke into yakhe isizo revolve around uSibindi because uma kunjalo ayikho enye comment ezoba khona ngaphandle ukuthi uSibindi this uSibindi that. Kodwa mayefika ezwe amahle othi nakho engikwenzayo kuzokwanda ukuthi nakho akhuphuka ngakho okuyibhizinisi azenzela lona or as i-brand indlela ayikhulisa ngayo, and abantu abazomsiza kuleyo nto ilabo kuthiwa my-hater. Ubokubuke ku-social media ungajahile labo kuthiwa haters, ubokufunda ama-comment abo, ufunda ama-comment abo. Mase kuba yilabo abashuga khulisa, labo abashuga khulisa bakuhlalisa endaweni eyodwa. And umuntu ongakutshela iqiniso akakusizi, i-family member or umngane. Kuwukuthi-ke ngesinye isikhathi uma uzoba brutal kumuntu kungcono uye ku-inbox ngoba mase uye ku-DM kuba nento yokuthi nihloniphene noma kade umbonisa because sekuyinkulumo yakho naye lokhuluma naye. Ma uzoba brutal ube phambi kwethu siba nokuthi mhlawumbe usuyam-undermine because sesifunda i-comment yakho. Kodwa sesisusa-ke ukuthi uyam-undermine ubani isikhathi esiningi labantu okuthiwa ama-hater ibona engibona ukuthi banokubonisana bakhuluma iqiniso. Labo okuthiwa banomona yibo abaneqiniso. Inkinga abantu abakuthanda iqiniso. Abantu bafuna ukuthi shame bakithi yabo leyo pity party, kanti i-pity party ayikhulisani. Ku-social media-ke umgogodla fanele uqine ubukhonkolo umgogodla. Uze la ku-social media kumane kuthiwe wezi yaphakama intombazane usuke la waya la. Ngoba manje if uzovele unamathela kwisithembu kuphela abantu into abazoyikhuluma ngayo ukunamathela kwakho kwisithembu. Kodwa uma ubhizinisi abantu bazokhuluma ngokuthi uwenzani. Hayibo angeke amahle semfundisa yonke into. Kunezingane zesithembu, kunothando nesithembu. Le show izingane ithando nesithembu kunabantu bakhona, izingane zesithembu kunabantu bakhona. Ngeke abantu bangaka bekubukile ungaboni ukuthi ikhona into osungayenza. Bebe khona labantu ngoba bakhona vele bagamenxe. Ukulandela i-TV show kuyenza ukuthi kuyenza ukuthi ube njani ngizothini. Ukulandela i-TV show iyaba addictive or ube addicted.
Kufana namanye nje ama-TV show esake sawabuka before o-Backstage no-Generation, wawazi ukuthi umlingisi ubani, umphinde umbheke, ufune into ufuna ukuyi-confirm. Manje-ke kulula because i-social media ususebenza ngale ndlela ukuthi sonke sisendaweni eyodwa. Ngeke-ke uphume laphaya ku-TV show kade kune-drama yakhona ufuna ukuzoyiqhuba ku-social media engabe uqala ibhizinisi. Ngeke i-TV show ikumele ngokuthi uyagowa usufuna ukuzogowa futhi ku-social media. Why? Gowa kwe-TV kumane kuhlale kuthiwe kodwa niya-act-ke. Kumane kungaziwa ukuthi ikuphi okukhona nokungekho ku-TV. Kumane kufuna ukuthi i-purpose ye-TV show yini, kodwa eyakho-ke i-purpose kulo social media uhlangene nomphakathi uwenzani phakathi komphakathi. Ngoba phela manje uzobalekela amathuba ngoba usaba ukuthi abantu bazokujaja. Vele bazokujaja abantu bazokujaja, mina ngizokujaja. Kodwa-ke kule season ngisabheka ukuthi utheni angiyitholi into ekhulunywa amahle ngoba ubethule. Mhlawumbe kwisizini elandelayo uzobe sejwayele-ke ikhamera mase siyawufunda umqondo wakhe, ngoba sifunda umqondo ukuthi uthini isimo ukuthi uyasi-understand noma usi-understand, ufuna sikuvule amehlo noma kwenzakalani. Okwamanje akakwazi ukubalekela i-social media ngenxa yokuthi kunama-views of uthando nesithembu nezingane zesithembu angeke aze zizaphela. Awazuphela. Ngeke futhi aphele ngoba sekuyibo. Siyabakhuluma ngomayini, siyakhuluma ngomacele ngezinto esizibonile ku-TV show. Kodwa mase kufika ithuba lokuthi umacele umemezela umcimbi, siyakuhlonipha lokuthi sekiwe emcimbini, asisekho kuthando nesithembu. Angazi uma le ndawo iyazwakala noma izwakali kahle, kodwa lana-ke into enza ukuthi sikhulume ngale nto ya-amahle nokukhuluma ngaye manje ukuthi yena i-account yakhe siza ukuthi uyi-deactivate ngoba abantu bekhuluma kakhulu. Lokho kukhuluma kakhulu-ke kune-value, i-value esebhenki. Le value yokuthi thina ufunani, ufuna ukwenzazana ngo-social media ngoba thina sizohlangana nawe la halfway. Uyenza sibone ukuthi wenzani. Mawungenzi kuzolobe kuthiwa awunanguke unkosikazi kaSibindi, yonke into ibe ngosibindi. uSibindi kuzolobe ephushiwe yena lapha ku-TV show ngoba uSibindi siyabona ukuthi uphushelani ku-TV show. Yingakho namanje sikusuggest ukuthi ayibe ngaye i-show, akungabi ingane zesithembu, kuvele kube uSibindi. Yabo, siyakubona lokho. Kanti wakusho umsele kwathi manje usuyabona ukuthi sekuzoba isikhathi sokuthi kuphakame obani. Asikho-ke lapho amahle-ke ukuthi ungazodelete i-account, ungazucasha ku-social media, kuzokhulunywa. Funa indlela ukuthi lokhu kukhuluma uku-receive kanjani, kodwa bhizinisa la. Awukhale kuba uhlafuna. Khala usiyahlafuna. Hlafuna ngani? Zikhulise as a-brand. Awe yakho-ke nje ayibizi ngisho ukubiza-ke. Umuntu othanda umasikandi mina ngiyibuza ukuthi awukwazi ukube ibhinca ube yivila. Ibhinca eliyivila ungabi ibhinca mase uba yivila. Ho. Why? Amabhinca aphakamile kabi. Mawuba yibhinca iba ibhinca ungabi yivila. How? Angagangi lawo amahle u-deactivate ama-account ngoba kusizokhuluma vele. Ngiphakathi. Ngizokhuluma mina ngoba ngiyakhuluma ama-TV show. Futhi ungasho ukuthi izindaba zabantu sazi ku-TV. Ezabantu iy'ndaba zingena ku-TV. Ziyadayiswa phela manje ku-TV. Ungathi basenzela isolezo nelanga lapha kuMzansi Magic mase bethi sizothula. Asisawuthenga ilanga, sisathenga isolezo, sesibuka lapha sithi naye iDaily Sun bezisenzele bona iDaily Sun sebeyabaleka-ke futhi manje. Angithi siyathenga ngokubuka la uMzansi Magic. Yena-ke akaboni ukuthi uphithizela kuphi, uphithizela kwaMaskandi, promoter ini, ungena nani, sobe sikhona futhi siyimemezele leyo nto amahle wenza ukuthi. Noma-ke le ingeza nokukhuluma ngoba naye sezoba nokukhuluma kuthiwe ingoba sewavela kwizingane zesithembu. Niyabona ukuthi lo yamndeni azinamatheli umuntu iy'nkulumo. Imali kodwa izozenza izinto ofisa ukuzenza. Imali uma usufuna ukuthi ngifuna ukuya kuphi izokunyakazisa.
ungadilisi i-account wengane, ungadilisi i-account idilisiswa iy'nkulumo zokuthi uyi-pick me, kube kusho amanye ama-pick me, ngoba manje sizizwile ukuthi iqalephi lento le esivela nokushisa okungaka. Awu, bayakukhomba nabo bayayikhomba, kodwa bhizinisi lapha ebhizinisini uzosapothwa. Bye.